О, merhabanız. Buyurun. Kırın. Тек шашмаңыз, бізде мұнда құрылыш. Татарларының адеті тоқтамадан құрмақ. Қайда барайық, қанда барайық мұ? Теплицаға. Яқшы керек, налоговая көрсе, беген емес. Мұнда аят олacak. Bu zamanda merdiven, ikinci tapta kısmet olsa bunu tura bekleyin. Haydi yaxşı yorun. Biz zaldamız. Mınamda zal olacak. Bağladığım bir zal. Mınamda bir zamanda televizor. Peyda olur, umut etем. Akşam yeter. Mına onun yanında aşkhane. Mına. Ocak indi tura. Endi yerinde. Mınamda duvar olmayacak. Şunun için o kadar tok beton. Tavan düşüneyim şeyde kaldırırım. Bilmeyeyim tek degenim. Bir zamandan ballarım 90. Mına bu tarafta bu çete onların odası olur. Mında biz bir dolap koyarmız. Umut eteyim. Soneler bu turnik. Men kemerden de asılıp oturam. Daneler. Ortasında vannakhane ve da iki dane oda yuklamak için. Men endi munda yaşaymayım. Bu pislikке bakmadan yaşaymız. Men kemerde iki doğmuş kardeşim keli mına misafirlikке. Öğreşti. Mında ise tılsım doğa. Mında men blogumda yaza berem kemerde yuklayım. Çalışam. Bütün kompüter işleri her şey mında. Kireceksiniz mi? Buyurun. Benim balalıktan aklımda var ki bala bahçesi bir bilmeyeyim. En küçükler değil de 4 yaşındaydım mı benim defterçigim var idi. Men o defter içinde işte bir şeyler resim yapaydım. Buna hala bugün aklımda var ki men bir kızçıkını resim yapam da ama o ne içindir gerçek soyuna oşamay. Buna ne için öyle? Bu fikir daima hala da aklımda turur. Balalıktan başlap men resim yapaydım, beginiydim ve Osman resim yapa, yaxşı bir resimlerini yapa degen şey daima herkesin bunun tillerde destan oldu desem olur. 10 yıl devamında men buna zanaatta tayin olmak, o'zini göstermek, ustalığımını bilmeyeyim böyle işletip çıkarmak vazifem var edi. 10 yıl devamında şimdi endi hiç kimsege men resim yapmak bilem, mana bakın demeyim. Kolay oturam işte endi herkes bile şunu. Galiba isbat ettim kabiliyetimini öyle. Mana degen ediler. Babam kemerde birkaç yıl evvel böyle ayta edi ama bilmeyeyim Kırım Tatar arasında o kadar ahaylar ressamlar, boyu bir ressamlar nasıl oldu da o akay için layık olmagan bir zanaat yok men şunu ne razı olam, hatta inanmayım şöyle sözlerge yok. 8. sınıfta biz şark edebiyatını keçken edik. Amar Hayam, Alisher Navai, buna oxşaganlar. Ve men o zaman aslında şark şöhretinden tanış olganda bizimkisine de baktım. Yani bizde kim yapaydı böyle bir şiir yazgan edi ve Aşık Umer'den tanış oldum. Onun kitap жиынтығынан, şiirleri жиынтығынан şu kitapını Zarima Trasinova yapgan edi. Buna gerçek Kırım Tatarçılık deymiz. Buna o anda saklıdır. Meni tolusымен jelp etdi. Men hala bugün şu kitapını yanında tutam. Buna bir yerde raflarda tura. O kadar belki, o kadar meraklı ki ince yapılgan. Bu gerçekten bana şaşırtacak, ilhamlandıracak bir şeydir. Ve
Соңғы жыллары Рамазан Усейнов galiba. Мына оның хужур ресімлерінде олар да мені шашыттыралар. Яш, мына бұл көші ең дүлбер суы. Одамнан ең дүлбер ері. Мында мен шығарамшты. Анда телефоны қойып, мына бұл дүлберден-дүлбер күзгіні алып, емжемнің бақшышы штейм. Мына мен башлайым шуны. Япмақ. Арифлер әлі ерінде штейм. Мына ойлайым, артық қысқа болса да, әчіміқті болса да, мен дегеннен бағышланыз. Данелер. Яны долап. Бақшыш етілген китаплар, легенды, анекдоты крымских татар. Бұл балалықтан қалған Самуил Маршак, сон менің китапларым, реклама алын, палы дегіл. Данелер, мұны Арманчықның ижады китабым шты. Бірінші ярамазлар шыққан еді бір заманда. Қысқа инжичек бар китапчық. Ондан соң мұны екінші сойыны шығарған едім. Мен біріншісіні тақдим еткен едім китап фесте. Неге бұзылық еткен оның ақында. Мұны соң насыл деймін, рухландым. Қабілетіме ишандым. Бір талай шей уйдырып, мұны кенеде япқан едім шуны. Айны формат, айны дизайн. Бұл кенеде 5 яшлы мен бұйыген бір балалар үшін япылған. Боялама қысымлары бар. Яғни оны бояламақ мүмкін. Мұна бұл шейлеріні не үшін пейді болды? Тұшындым ки, балалар анау бірінші китапнен не япанчақлар екен? Олар оқымақ білмейлер. Ресімлеріні бір дақы ішінде бақып шығарылар. Напайымда оларының диққатын насыл тұтайымште анладым ки, олар бояламақ тек беген елер. Шын үшін бояламақ қысымларыны япқан едім. Бірінші сойы о евічінде телюке сізлік ақында еді. Шымды есе азбарда бар олған телюке. Илеріде да, насыл деймін, орманда насыл өзін тұтмақ керек. Насыл телюкелер бар, шының ақында яздым енді. Енді мұны ақша топланса, шығарармыз, басармыз. Мен мақсадым бар, ана тілінде лаф етмек. Бұл, білесіз ма, 14-ші сенеден башылап юз берді. Бірісі башына қалпақ таққанда, екіншісі тамғаны машына жамына кірсеткенде бірісі байрақ асқан еді. Бірінші анам, о ана тілінде лаф етіп башылады. Сон рухиятшылар деген еділер бөлелікнен бұзымкілер өзіні қорчаладылар, рухи тарафтан қорчаладылар. Стресстен бір парча тедавиледілер, бөлетіп, тамғанен, қалпақнен. Амма мен түшінем ки, қалпақлар ипраналар, байрақлар жыртылалар, тілесе әбедейін қала. Ве мен оны бақып, оны бір парча қол тұтып, өзімде жемат өгіне шыққанда, мұна блог жолықнен оғырашы башылағанда, яда бір тедбір олса, оны алып бармақ керек едім. Бөледі шей бар еді, 14-ші сенеде бабамның юбилейі олды. О 50 яшына толдырған еді, ве мана дей, сен шыны алып баражын. Мұна біз микрофон кетірежеміз, колонкалар қойажақмыз, бір талай адамыны чағырajақмыз, сен бұны ана тілінде алып баражын. Бұндан башылап, мен енді сөйлеріма, қомшыма бірқаш той алып бардым. Ве жема төгінде шыққанда, не үшіндір башқа бір тілде лаф етмек, санки дерсін айып. Merhaba iyilerim.
Merhaba eylerim. Bu Kenny'de menim. Eşitili mi? Ras. Kenny'de menim. Umut etem çıkışım tez geçer. Hem kısa olacak. Çünkü bu endi birinci dubl değil. Bu endi 10-cı dubl. Yaxşı, mesele değil. Bu bizim sırlı tilimiz. Bu bizim şimdiki zamanda silahımızdır. Ve böyle daha tafsilatlıca, daha doğrusu siyasi silahımız. Yani men o siyasi taraflarını göstermek için ana tilini kullanam. Men ise ne için başladım? Bana o zamanda var olan icat yetmedi. Men o zamanda sadece mecmuada çalıştım. Anda var olan mevzular, anda var olan vazifeler men için tar ediler. Bana daha bir şeyler gerek edi. Kayda barayım, ne yapayım? Kitap çıkarayım ama malumat yok. Kitap çıkarmak için. Metin yok. Para yok. Bağışlan, bu da sebeptir. YouTube aklıma geldi çünkü anda o kadar kolay icat etmek mümkün iken. Buna şu sebepten galiba belki de konuşmak için. Çünkü 20. sene bu Covid devri. Herkes evde oturaydı, herkes evinde saklanaydı. Şunun için belki de konuşma yetmedi. Men böyle etip adamlarını fikirdeşlerini kıdıraydım. Belki de stresini bir parça tedavilemek, çünkü 20. senede men evlenecek oldum, olmadı. Toyumuz bozuldu. Men pek de kasvet etmedim galiba. Ama hep o da benim terapiya deyip sayılırdır. Bu blogculuk. Böylelikle men buyurdum. Şimdi ise bu zanaаттır. Men de blogcu dayın herkes tanıyor. Bana şunu aytmak gerek. Başta Yusuf Bolatımızga aytın şunu, resimci sözü yok eken. Çünkü onun Alim romanında 4 kere resimci sözü rast geliyor. Nasıl etip bu şimdi vay böyle söz yok diyeceğimiz yok, var bu söz. Hatta olmasa da men onu nasıl diyeyim, lagap olarak kullanam. Yani lagap, bu zanaat değil, bu unvan değil, bu lagap işte. Böyle oldu. Resimci, bilmem, kahveci var mı? Var. Tükenci var mı? Var mı? Resimci niçin olmasın? Ve ressam men için o kadar büyük bir sözdür. Zarema Trasinova gerçekten de ressamdır. Men ise o kadar küçük şeylerle uğraşam. Hiç de özümü ressam dayım duymayım. Ve ressamlar onlar sadece resim yaparlar. Men ise kitaplarla uğraşam. Men kitaplarını uyduram. Yani men illüstrator. Buna çetelden kelgen sözünü, illüstrator degen sözünü kullanmak istemeyim. Onun yerine bizimki bir sözünü kıdıraydım. Kuruculukla uğraşkan edim birkaç yıl devamında. Bostancılıkla, kuruculukla bütün karıştıraydım. Цехте, boyalama цехте çalışkan edim, boyacı edim. Ama Kenny'de baş yazısıdır. Hediye Hanım benim hakkımda hatırladı. Böyle bir bala var olganını hatırladı ve teklif etti. Böylelikle men nasıl diyeyim, bunu çaresizlikten başta aydı yaxşı geliniz bakayık ne olur, gelişir mi kabiliyetim. Ama ondan sonra bitti beğendim, sevinip kaldım. Böyle gerçekten de acayip bir teşkilattır, yerdir. Yani unikal bir leyhanen işbirlikte olmak bu büyük bir şereftir. Men stories çıkarganda daima birisi yaza usadı. Başta böyle sakınıp men bu işle uğraştım. Ama bugün endi
sadece resim derslerini vermeyeyim da tül derslerini vereyim. Da terbiye eteyim kemerde. Yavaş olun. Ришат! Ришат, кель! Ришат, кель! Амалия, только не ради. Амалия, кель! Они кель, да? Асие, кель! Ришат! Kapını. Тоқтаңыз. Тұтынуыңыз. Гитараге. Бар, екі, үч. Öyle, konuş Kenci.